Play pi baros ka thup khubor jungi ka DBMN TV. Kiman ki bakong san menta ka singi kilong. Kitbok ka seng KSU ki rang ele kai football ban mi khmat na ka Jylla. Anya khonu bilikit na ka banta ki khna primary bat ki kan thai. Penkup buram ka Sinot College ya ka samla risai ba lalu. Ban Pediang buram ka Shillong ya Prime Minister Narendra Modi. Tementanya phaj ki Khubor ki bakhambania. Kumshi benta banang ai mensi mi ki samla ki badon jing ki kam sports bat kumju banang penchlir ki rang bat ki thayale kai ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit menta ka singi ka arpho south ri RYMPHANG kala kitbok kit ruang ya sangot ki rang ale kai football na ribhoi district ki ban mi khman na ka kunho Meghalaya ha ka semi final ka ban long ha Riyadh Saudi Arabia hadin ba ki la ban le kai bha ha ka 76th Santos Trophy balapan long daka AIFF. Kita ki rang ale kai ki kenthop ya udan boklang lengdo national pahams aim Henry Ford nong neng na umran yang bernai guidance aim li na solang sning Ronald Kidon lengdo nong light na patarim sning Shin Soktung merdon bat na kalyang ka KSU kum kadak ka jingkit pokit ruyang ya kita ki rang ale kai kila no senyang na kasong pisa bat ki kentien ai mensim ban kiu shaprang bi ya kasitim kiro kam ta kumba samlo di rengit skem ba ane ka lemat komenta tamlong ka sedang lemba ka jupi kita yo kan ya pen isu ya ka sap ko jupi lemba di tomen ber kam tame bang sim berten ba itu tu belaya ya kailang na po jong ka ri boy football united ka ba kawai ka klub ka ba na diam tungi ka seng KSU di dalam kawai ki para seng malang bangin ketiu ya ki players le job te kini ki players ka bangin sim roten sama Shin Soktung sama Gaidel Simni dan dok ulang do Henry Marbo penongan bat kunju Ronald lindo online sekarang ba lemba jupi ilong kita ki syarat dan fertility ya ki have ki baret ki jongi bat mit skamro hani ki por ka ba ki samla ki juliat ya ki jinge ha ki jingsha kun shoy ki per andre ai ba pi ilong kita ki icon namta ka district riboy ki jongi bat kunju namta ka Jylla jongi te ki jingamnut kum ki hinman ki jompi bat ka jingamnut kum ki kmi ki jopi don hamne kadai tak away ka ba pinay yaki ka jikman yangi ka jikman lemba burom ka ba i hapo Jylla lani shabat Jylla ka ban klik represent ya ka Jylla ka jungi hapo Saudi Arabia te hane ko na so kibok riam ipi bat kunjuru lemba itai sekentel pentin ka ba kinuan pat nanti in pinyo ya ka jinjob bat ka jinjob ka namlong tam ta ka Jylla hindai ka nong tam ta ka je ngir ka jungi jadi sekarang lu, bah kai kawan kalian jong ka district lu ka semua berpenpau, kamtam kalian jong ki senghalang ki beper, beram namta benpet kmi ya ka jomle bojungi, ka seniang kaba kum ka district iso ong anai napi, bah syua bangin IT bok kalian ipi lembah seniang ka beret, kaba pendap lang ya ka jelut Joseph Jupi ngistuk ka jelut Joseph Jupi bon, nado Bosco village po Orisaru ni soto ya jinglut Joseph ko ba pia bisehi kamtam na kai ka sem jupi pia ya bunut te ko sengru na so ba na kaliang jungi bangin kibok riang lipi ni senyang lipi hani Ukartong kaseng Kongres na Nortura bilikit isang mahaka jingelang perta election hatura haka arpu sautarek ula kular ba maria poi syaka thong jingjob un trade do yap ban kentiu ki school primary ba kilong kemi haki babun kiliang Ula ong ba ki kerdan puli haki school primary kilong kiba isang sot hadu kata-kata. Ula ong ba ban kentiu ya kanika kerdan puli syaka kerdan badon burom hakaba ki kena akin ki school berkinwan testa man kasngi. Ula ong ru bakatura kadon kam ki surok ki bakham kelut ban suk kayat kayeng jo ki pat ba kam tam nilai ya ki kena school. Ula ong ba unle shitom ban pen bahai ki surok bat kirenti ki sengkin lada upoi syaka thong jong ka jingjob. Ula keno ka sorkar MDA bayalam da ke NPP bakalong ka sorkar ka bamsap hadu shinrong kle kani ka sorkar MDA kala eno saya ka tenat pule puthi hadu baki khnaret kim bangshu banit school
BJP TMC sargi ke thaman mon option de between one BJP na TMC na phuna to BJP chi nya aiken NPP na phuna to BJP chi nya aiken uri ma de ke tham ko ge sa ke tham ko anga ge sa saksan de ke tak ke acha de doa solution ba doa aiken solution de esa doa achim Gangtok town bus city ya de non well managed mo ya bisung US management system rang groin nama anga adita experts rang ko gapan dia poni ko sandi gen riang gen bisung ara mai dike ya management ko taka mai dike takta ko gamakun replicate kana doton kagen anjing ino replicate kana doton kana nangen aro daw gata nibo ye chu botol ya ko angas kango 장사 안증이 람싱 디시니 소모요 아디타 남다 파타니 ko takna doton ka hajam de anga agana hajam de chu nga de ngpa de dio ber ngai sawan sawan lagi chade ko darang administration ba sandiro na manjawa sawan galang jayga mo uni kamen anga de agana hajam yer revenue ko de chuni dam ko de wa falga parangsa IMFL tokan dongga parangsa bisongsa palinga uni gaina bisong ko senjata ni ko takita bisongan ye botol khali botol angkor apna nangan ke pako mainan yam daktan ke pako takke adita kesa ke gini senjata ni ko takke de takpa hajam 장사 상근이 그 implement kaini itu ni zaman ode name country ni kana manja endima maiba solution dongken dengtang manca not turao wan kwantu tim mi chikmarang ko empower kana chumote not turao de antini ke as a whole Garo Hills Karisai ba lalu samla puli haka 6th semester jong Khasinews College kala shimbenta haka All India NCC Prime Minister Rally Arhajar Arpulai Hanong ba Delhi kasamna risai ba lalu kala yo ekanam Best Commander hakate ka rally haka arpu sautri RYMPHANG Khasinews College barka Directorate of NCC Shillong kila penku buram yakani kasamla haka Jylla ba isyongkun haka ba Dr. DBR Tiwari IAS Commissioner and Secretary Education Department Government of Meghalaya ulalong ukongsan badu Commanding Officer NCC North Eastern Region Colonel Gunpal Sangwan ulalong usembut kongsan Respected Sir Principal, Vice Principal, CO Sir, ANO Sir, CPO Ma'am, my senior and junior of Khasinews College NCC, my dearest teachers, and to you all who are present here, especially to our guest, Dr. BDR Tiwari. Chairperson who preside over today's program, the programming team, thank you for allowing me to have such kind of an opportunity to stand and share some of my experience for being an NCC candidate. I would also like to thank my families, my friends, who supporting and encouraging me to achieve my goal. So in 2018, when I was in Khasinews High Secondary School, in class 11, when I saw a group of teenagers wearing khaki uniform, I thought that they are the policemen at the time. But then, one of my friends told me that they are not the policemen, actually they are NCC cadet. So from that, I decided, I changed my mind and I want to join this NCC. So during the first year of my college, in 2020, I get the opportunity to enroll in this respective organization. Senior Bayamutlang, he is the one who complete my enrollment. Thank you so much, Senior. But due to the pandemic, I did not get a chance to interact with my senior, batchmate, ANO, CTO, man. And also at that time, I thought that this NCC was useless. I thought like that. But then, after the pandemic started to over, the classes started in full swing. I get to learn
what NCC really is and how it works. So as I reach in second year of NCC, I get to learn about the national camp like YAP, TSC and RDC. So I was amazed by RDC, by Republic Day camp. I really want to try for it. Then one of my senior and also my favorite senior PC, he saw the willingness of me. So he's the one who guided and helped me a lot during that time. Thank you so much, senior. It's because of you for helping me I can achieve this all. Kanong ba Shillong rengkat kinong yalam bat kinong kersan kaseng Bharatiya Janata Party BJP kila priang buram hakarukom kaba isong kun ya menteri rang badu kari India Narendra Modi ubalawan ban penrehem ya ke election arhajar arphulai mentakasngi ban kringi kipat ba kasor Shillong bat ya ke Jylla hi barok away menteri rang badu ulaya rally na mau ba Shadu State Central Library bat bu pangsnget sentiu ha umot juki riu slur ke Jylla usim tirat sing kiang nangba bat patogan sangma bat ulakran pat ba hakhandailat hakajingkran kring breu ban kersan ke kertong kaseng BJP umudi ulaong ba artatin maka Meghalaya rengkat bat kanagalan kin ai yaki sorkar bathamai hakikti jaka seng BJP. आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, मैं आपको भी इसे कर्ज को जरूर चुकाऊंगा और इस प्यार का कर्ज, ये आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय के विकास करके चुकाऊंगा। आप सबका कल्याण के कामों को गति देकर के चुकाऊंगा। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूं इस बार यहां के रोड शो की गूंज, इसकी तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। हिल्स हो या प्लेन, गांव हो या शहर, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मेरी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। Upijus Hazarika Menteri Umdi ke Jylla Assam rengkat batu turilam renghang CEM jongka Karbi Anglong mentakasngi kilawan yuk jat hakasnong purdua kabarang hab hapo kanongpo constituency banyalap election nakabenta kakong Marian Maring kakertong BJP nanongpo constituency habakran hakajinga lang paitba
Kini kirang ba na Assam, kila kring ikipat ba kibalawan syakate ka jingelang, ban Punjab ya ka kong Merin Maring, hakane ka jingjit nong mikmat, syaying dorbar tawaan jo ka Meghalaya. Kila kerpat ikipat ba ban Ailat ya ka seng BJP, ban yo ya ka jing sensyar, kenang ba ka Jylla, kan kiw hakaroi ka pa. Kirang ba, nagunta gisamla, kan te bercendrang. Tinggi don kam ya ka BJP, hapo kanong po jongi. Pidon kam ne em? Pidon kam? Oh, cisha ngide ki badang tuna, hapo kanong po konsumsi jongi. Hidang tuna haka development. Pej tangane, kamadan pidon, kagaleri kampat biang, pej katega ying, kagaleri, katin kabelajot, sipun kijing tuna, hapo kanong po konsumsi jongi. Hapo ka state jongi, hapo ka district jongi. Ho cisha ngalayeng, awak raja khatha, NAKA BJP parti. Kira ai tiket yang Henry ngam sempoi ka thong ka jingjok. Bat ngam syong that, ngatre nang pantai jong pi, kipat ba, sam snem. Bangadon ka mensim, ban yarap ya pi. Bat ngakwa, kum ban yarap ya pi kum kinong rep ban kentiu ya ka rep ya ka yo ka kot jong pi namal hapo kanong po konsumsi jongi hapo ka ripoi district jongi kiba bun kidai kinong rep kiba im ha ka rep karyang kiba pen im yala ka ying ka sem jongki da ka jing rep tingal ngadai ka kun nong rep ngasyong masa anong po hi ngakwa ban yarap ya pi ki parlok nong rep. Umday bangayang nakabantai lade, umday bangayang nakabantai ki bahaying yasem, ki kur ki jat, ngayang nakabantai jong pi, kajing tuna ka babun, hapo kanong po konsumsi jongi. Ka school ngidon, ka college ngidon, bat kampat biang, hapo kanong po jongi. Nang tangi don kam susu kasurok ka banungkong kasurok kam tam lagi syong nang kendong kimpat biang ngidang satin hakalenti ke sengking kasurok aki school ki college sang post nem ka kongres kalasan syar apo ka seat Meghalaya jungi Henry tang ke government college ngimpat don hapo kanong po ripoi district jongi. Badak itu ki Khubor lapoi syakapakut tar hado bangin dia syambiang Khublei Shibon.